Posle žreba za četvrtfinale Fudbalskog kupa Srbije u stručnom štabu i među igračima Jagodine zadovoljstvo, optimizam uz uvek prisutnu dozu opreza. I pre svega, kažu treneri i igrači, treba ići korak po korak. O Donjem Sremu ćemo razmišljati tek kada dođe na red, jednoglasno poručuju. Sigurno da su utisci pozitivni, zato što je moglo i biti gore. Međutim, posljednja utakmica koju je Donji Srem odigrao na gostovanju u Partizanu ukazuje da moramo biti maksimalno oprezni i da nikoga ne smemo da podcenimo. To je pokazala i utakmica na Karaburmi. Tako da imamo 3 nedelje dovoljno da se pripremimo za tu utakmicu i sigurno da su naše ambicije da proleće dočekamo u kupu, da polufinale igramo na proleće i da onda opet gledamo kakav će biti žreb. Da bismo to ostvarili, moramo biti bolji na domaćem terenu od ekipe Donjeg Srema. Sam to je podatak da igramo ovde, da smo osvajači trofeja, nas svrstava i daje nam ulogu favorita. Sigurno da mi moramo da se izborimo sa tom ulogom i da uradimo ono što smo radili na Banovom Brdu, da budemo dominanti i da u ovom takmičenju pokažemo da s pravom zaslužujemo ulogu favorita. Donji Srem, već smo igrali protiv njih ovde kući, ali to je potpuno druga utakmica u odnosu na ligu, naravno kup. Igra sta jedna utakmica, tu se dosta odlučuje, oni će sigurno biti motivisani kao i mi. Mi imamo tu dužnost koju smo prošle godine stvorili prema sebi, to osvajanje kupa, naravno uvek se očekuju najviše ciljevi i ove godine. Koga ste priželjkivali za protivnika, a koga niste? Pa sigurno Zvezdu nismo priželjkivali, jer ipak oni su u vrhu naše tabele, oni uvek jure te najviše ciljeve, ali dobro, zadovoljni smo sigurno sa Donjim Sremom. Trebalo bi da tu imamo najviše šansi i da iskoristimo to. Priželjkivao sam potrebno da ćemo izvući Donji Srem iz šešira u grupi u kojoj je bio Donji Srem. Mislim da nas neće očekivati ni malo laka utakmica, s obzirom da smo već s njima odmerili snage u prvenstvenom duelu i tu smo utakmicu pobedili 2-0, ali gledao sam i poslednjih par utakmica i iz utakmice u utakmicu igraju izuzetno kvalitetno i borbeno. Mislim da nas ne očekuje ni malo lak zadatak, ali očekujemo da potvrdimo prošlogodišnji primat i osvajanje kupa i potrudit ćemo se da i ove godine kup ostane u vetrinama Fudbalskog kluba Jagodine. Plus prednost domaćeg terena. Prve 2 utakmice smo igrali kao gosti i sad očekujemo da ćemo imati podršku naših navijača i mislim da ne bi trebali imati veći problema u toj utakmici. U šampionatu Jelen Super Lige Srbije predstojećeg vikenda neće biti nadmetanja zbog obaveza državnog tima, pa će u subotu fudbaleri Jagodine na svom terenu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Radničkog iz Niša. Početak je u 13 časova.